si kambi sekarang naluk to si salah dan sangka pention dan makarai lambai kombong asalo atau sang dunduan pinggan ilambai sunan tak kalanduan atau sang urusan bundi do tameng kata agak tameng kaboyong patali ambon kadan napuang umparorak sukaran naluk nato tumang pararak yang mau digente aluk melalangi sangka turun di batang di peraludun ni tahu kambang jentian jonganan 5 kali maki sandal kesalahan pandita sayo kalambak mintu sang sikiran malutena nak bira kalabang mintu terhitung taranak sukaran naluk damai pantan peraludun ni makarai si mantak dun kaluak nati tondok tabe lalang sama ini nati panglin angga tema itu si kambi tema pebosena tondok si kangkang tema pebosena te pangleon digente tomangka di dulu tekken tukuran aturu tak batau kambang nah pati dulu bisa rana panggang natau kambang mak pati dulu bisa rana pemakali mak natau buda karena tontong marang pak de tondok sali papan te pangleon toruan tomak parangka pak gantian lako makali mak ni tema itu tontong pakoro kolondo makali mak tenet ketendian bisa rana nanik lantai tangan tondok tabe todipo gandang mangarang todipo tandi lopani suring kasolana sang ilan te tangan tondok ilan te palisun napang buat tabe kuntong kon padau te tongkonan kada ku dipaun disung padau te panito pak ulelianan laun nombok bulan kada nenek laun karende rara teme bisaran naturo mangadentenan panikuan silasan na di bobala kolong tangabuk na di porinding sunga ilang te patiran sangka apa kukua piak-piak pate daringku manggura pate garagangku mabola pate sang tampaku tang mopo kada nenek tang sumpul lolong napa bisara tu di kota ubu di palolong irak kada nenek di patimbon irak bisara tu di kota ubu ngak kuda dak langan di pobong-bongan reke di putan dio toke benda di adak dalembang ketunan nangis sangka pintu tual lain tuarak nak tangai tondok mak palidan nak tamate padisun na pangliom mane kule senate tondok mane kulonda bunga aku kata main tama mau bu upah inde daengan tang sumpul lolong apa bisaranna inde tondok bisa disangka lumbang di kandang apa di kadang rak bisaran nenek di patimbon rak bisara tu di kota bunga pandat bolong urrendenna kamarintinan tempe wangina angkurang kota mate tangan tondok kutuk tunta mate palisun na pangleo den mani kada nenek tima beko to roma beko di batang doran dan di podukku nasa aburan dan di podukku den mani bisa ratu di kota bunga tang sitin tiang maya-maya di darat lengko di lelaku padung aku patang aku paundi supaya dan mentuara inde nama palidan dengan datang aku awak kasalin kada nenek tang aku rabalinding kaluak na bisa ratu di kota bunga di palolong irak kada nenek di patimbon irak bisa ratu di kota gawang dengan panituan kuda dak langan di pobong-bong arik di hutan di besar jadi dan dak nalumba buku atau penak tahu tetong koran kari panini sangat hati panito pak lelana laun lompok bolaan ni temai kasampunan laun karen dek rara inde baik kamarinti laku kuat tabi laku itu tomak rabu talang siman untuk tomak tabunan nao laku anggan anak-anak tanpa gaya bing suna bombong sarapang dikkan tedau
nenek Inka, pasang Karapa, sang Sitursana, siapa Pak Eda, Jomai Palu, sang Sitursana, siapa Pak Kiyo, Jomai Palu, sang Sitursana, siapa Pak Sanita, Jomai Inka, sang Sitursana, siapa Pak Kiyo, pasang Karapa, sang Sitursana, siapa Pak Gani, pasang Karapa. Lemoto Tuku Makanila, Toki Ponene enggak ambil pintu siulu. Lampir kata Toki Potori Toring Kalua Toki Popayu Kalian Sangka. Tulang nama pemodal Sangka Jerang. Lalu tanpa Sangkiang Karantiang tentang te baru-baru di Babadatu. Latu Tun Roko Malaran Nampak Nabote di Bolong. Di Lantarantang di Kota Ulati. Kebakarimam Miki Masalah Nasang Talang Namo Sang Siturusan Tendeng Mo Sangka Jerang. Rombongan kloter pertama C112 C. Ruang penerimaan tamu. Halo. Ketemu lagi kita di sini nih. Oh iya. Sebentar orang dari Tandung sama dari Parinding mau begitu. datang juga. Oke, baik. Ada kan juga nanti Mama Agung datang itu. Oh iya. Jaringan di sini. Jangan ditanya. Pokoknya santai sini di sana. Ya. Wih, tidur dong. Masa tidur di sini baru. Dedau gayang di pamama ilal lofi bulan. Dedau sarapang di pamama tindo lemam surat. Nataranap sangka bodo di bolong nasarante karang sangka kabotuang pula raruna rambuso. Belan malangan kana siduro pengerabu dalam ilmu yang isabulannya hingga tolak babulan nao. Dendan pasir warna kadalong minyak anak-anak tanpa bayang hingga bisina bongbong pulang kasih. Di kuabelanna inang tempon jauh dayak inang sipa siruhanna nenekna daun sarapang. Anna di loloas sangka anna di tende benang dari sarang. Di loloan nama narang di tende anna paisan unang karanada malute umkondo penanda bisara. Iya tonna tuona dayang tonna soe na sarapang. Tong kami kamanarangan untarana kapaisanan ilang panta na kalolo. Budah manaram naimbe bulan tasa kabuda paisan na palolongi gamara bindan. Anna mak doke rangka nama pasoang tarunona unalatong lona sugi mak kalolokan nayanan.
Uloloni bande bateng untara nakatorang gainaya angga taruh bulanna lolosukan daurena. Katuangin dipuru kena rontak bandang apenana male dipotangi tangi membokok lalangan nara. Apa sanda dilendokan pingkun dipentire rungan token apa patu yogi tokena sanda simisaoki kena kano tono toki. Apa langan buana kada situru angga bisa bunganna. Di pabendanan misangka di patunan nangami penanda bisara layukna dandam paleleang raruguna rambu solo sangka nakabotuan kulla. Di pilihan mak galangan adelong ditondoran tika lebona karambau mak songgo bisara. Unola mak lalan ada ilang tetang ana tondok kumpulan banang sangka ilang tema dipuditari. Natarang naksukaran aluguna buang di batua. Nasalah dan luntara makareng na totungang pararata. Belan na inang to di loluas surak madatu. Inang to di tendek luntara makareng na topau anak talu sa buaban. Bendan mi pulek rambu apin na rambu solo tunan na mileroyan na sangka kabotuang kula. Ilang tetang na tondok ilang tepa di sunna pangaleong. Siku tanah mi bak bana lembang siku ami pangloluas sangka na maka lima pentutuan lipu sanda kalua. Siku tanah padang dipasang to di loluan dome tongkonanna to di tende penanda bisarah dome sungan pak kalan doan. Siku tanah duka padang rimam bela sikual lelean nuran anna kede diomai lambas sambalim mai si turu pasak kena puang si panglalaban kaborok topau anang talu sang buaban. Tianten mitama tebang batu ramang tutun kakendenan malalundun. Inde patira sangka na kabotuang kulla inde loluang bisaranna rambu solo. Belan nama kamban ulang lerak darah nama kamban manimpa perende bulan. Buku tang si piaderan lantondon to batangmi. Maka lima anna di pamanasari anna basi situ kak rapu diongkang dak si kumpangan. Ammi tumete tangko marintin lalang kalok nambario. Di kuatom mi ke de rio ngambanuang mi to mi melau ritongkon ammi ke de di rombeau. Tumangi batu mitodo si dari rio bisa lembe. Tommi lamban diong salu diong pangkalo buang diong masa pitu mangi bukan umpar rabatanna isi salu siadekan. Tommi lambi bambatu ramang indeka kekakendenan malalundun. Mawai mata tampak malibongan taratui. Di pamammak lembang surak dau gayang di pamatindo lobi bulang tedau sarapang. Di kiro baru ninin di lepuh kini-kini. Nah karena kesangka na bote di bolong. Nasaran dekaran sangka kabotuan fulla. Kikuat tabe mitong komodiong balaran nampak ada bote di bolong ilang te baru di pamadatu. Siman amin nisung mojong rantian tuyunda kamadan denan ilang telantang di kota ulabi. Nilangan la si tirolindo tomak rapudalang. Nibangun la si pemanta berupa tomak kapunan nao. Angga anak-anak tanpa gayang bingsu na gombong bulan tasak. Lau sorongan ki sigiran pangal lombain ampam di sama pelambaran bolu. Nangkaran sonda balik nada bainan solonan rio riona. Lau sorong kalau sipon masin lapon katon konasa. Bolu sitam borakna sitam mubahina. Tomai samba ko dilolek di kiri galah. Kapu mak berkabungan tasiok kilong palumbang. Di kuat sorongan sebu dia badak na lembang. Tadon sapa bas setodolo. Peramba rembolu tanda mario. Tongkon komaindun kote di bolo. Melayu si kakakana, si kamu si karuan sebu, foto atau pena si karuan, dan dia suka sakit dengan solo sampai dengan satunggal masyarakat.
di lantar situ. Sumber sudah ke ya mau pakai masih di promotor lah le. Lang po ang gato makabudalang indek makalima to makabunan daw. Inde may nakanatampagayang bingsu na bombong bulan tasak makalima le to barak na polo kaindi. Tepuak pa na leso karuan na dalog sang puluhan na nabidang tanlong puluhan duang gatang ketang dilambit na daw gaya. Langan mo si sarili sebu di babatu utun mo si kala apa sapa di pamalungan lempan di kaliling. Unang karang sonda malik dan bainan solonan Rio Rio ng timang patkan katungkunan tau saran dekaran kamadan dena. Di sorong noy rangki di bainan lempan di kaliling ki kuat tabe tatarima jongtar no si sampung si mantaran di palet joran ka di basita dua. Inde mai kalau si noy sina digente mabuatas sakapon no katungkunan ka. De mai bolu si tamurak na si tammo pakina. Kamay samba ko dilolek di kiri galang kapu mak lupa bumbungan tas yoki lumpan-lumpan di kuasa orang asepu ia muadak na lembang taduan sabba basetodor peramba-ramba lu tanda mario tongkon tomaindon poteri koyolek melayang si bagana si tangga si gaduan si pono mata benasi kamali mak lia dia si pasak kerang sampai sang lulunang tolek manda ulang rarak nak kada kabur sampai lambarabo bintin terendem bulan domedi sarang mamali
Rombongan kloter pertama telah selesai menerima kebutuhan dari keluarga yang disebut mapetole atau mapapangan. Kalau ada nih buat nih, nanti kalau ada orang baru, antar lagi sini. Nah ya Topia. Hah? Taruh di tripod itu. Nah bagus juga, mau diambil bagaimana? Diambil saja, diambil saja yang banyaknya. Iya. Makassar kah? Weh menyala Indo-Indo. Indo-Indo kepulang Denpina. Maaf ya. Kali buang boba ilang pali sunna pangalion di timbawe masak kena di sio kaya minggu dilingina. Di patama kuring-kuring galang di sumpun abin na puang di batuan di gente wai matan sakke di pamatana. Angga tomak rabutalang makalima tomak kapunan nao naipun kada kaborok to bisa rabisa bunganna. Unangkaran parayan na teme burana padang salalumpa dapak panaungan. Nangkarami parayan nalana sorong malik lako batang di kalemi na bainang kaborok lako tondon to batang mi. Anggam mi to kipo nenek makalima komi tema ito kipo indo. Anna cumba baturupan nama makalima to nariat kada turuk lantai tangan na tondok to nasaran de kapak disarani lantai mali puditari. Si kala paparaya mawai matang sakke di pamatanak solato me burana padang. Lana sorong mali lako batang di kalemi lana pentaluan kaborok lako timban tingayo malak bimi. Kumu amiran de balai sangga mari tatimbu sanda marasanna anda masak kiara ami. Marudindin penami solato batang di kalemi. Anna masak ke malua madarinding tikulau. Anna tontong sita mutasita na nenek si bidang binanganta. Tarima masolana sangrande bala di sangga mairi. Na pematana bating itu mak raputalang. Na porak darak dainayay. Angga toma kapunan nao. Ya, harus kerja tuh deh. Kursimu. Perbaiki. Geser ke sana. Iya. Kakinya di sini, lepas ya. Saya ke sana.
Yang penting bisa nyantai. Ya. Ada nih. Mau kita minum kopi, Pak? Opor, lantangan. Bemin doon. Ganteli boleh cowok-cowok anu kepulang. Iya. Kalau itu lawan sepeda sampai lagi satu lagi lawan sesama dua naik kepala nih. Alhamdulillah. Nenek kalau sudah naik kepala. Kami pa 5 kan lah. Minggu kan naik langsung gitu. Kita langsung tujuan noko. Kasih di sini saja, tapi. Maaf ya tante. Udah kok lagi penonton nih konten na Pak Pongki. Iya. Di Kapolong kah? Iya di Kapolong. Iya, Kapolong nih. Iya Kapolong main ada tante. Iya. Tu Raja Utara main temin nalil.
Ya, apa kantor Jawa Utara. Perbatasan sini guys. Perbatasan Madandan, perbatasan. Oh, Madandan. Bapak tendokan tak menderita. Dia mau kopi ku pesan dia jo. Minum kopi. Hai. MTV News. Apa ya? Iko apa? Maaf ya, sangat tante. Saksikan. Oh, Iko apa nama channel nih? Oh. Lupa minat kayak muncul kalender aku tuh. Dia pernah ke kopi tante? Ini. Ada nih. Kuenya mau ini kue. Hah? Ya kayak mending kan kopi ben duka kan depa. Oh iya sih dia depan. Ya. Imam tuh kopi biasa. Kita menikmati kopi om. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, good Selamat morning. pagi dari Kepulang. Oh, tele misalnya, tele. 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 Iya. Oh. Oke. Kopi. Bagaimana rasanya kopi Kepulang, Om? Eh? Ambil di sana kan? Yang halaman di sana. Hah? Enak. Kopi. Ya teh pasangan teh. Anu, Kuping telinga. ada di sana ada tempat. Apa? Bukan benar mau pikir. Apa tuan rumah nah? Meru selalu ya nanti. Meru selalu pemandangan. Oh. Bening selalu Itu bedanya orang utara lihat. Yo tabe lako Biar matahari. Orang sini. tomat wangku sia sulukku Teh, suara. tuma parkir jong tok banon nasia mama Olin ya to motoro jong tabe ta kamasai kaleta ta pa lele pi parkiran na Baru ki. yo bukan di dedena. kita lepa ya to motoro jong tok banua tabe talopan pembali parkiran ada ta ma parkir jong la nanita mai keluarga bak tu tomat wanta siluk tala mak doko na motoro mau buda jong jadi tabe ta karinganan kaleta ta lom parkir meloy udah siap parkiran betulako Mana nak dengar itu? Bagi motor cari tu. Agak lu. Jadi ocong. Belakang saya tidak. Tuh, Mai. Cari jodoh. Gantung protes kita. Nah, kau minta aku anak. Toroy. Dia putih terus. Saya tu. Limpi ku percaya. Pakai anu tepung.
Salam sama Bapak Pani. Oke, salam kembali. Kutole me katabe roko sulen karara miangga toki botoring toring kalua mapadilan roko sungan makarang me angga kami temai toki po payung kalalian sangka. Siapa? Makalima mi toki po nenek indo abe mintu siulu tunaria tanompa balar nampak nabote di bolong ilang te barung-barung di pabadatu. Na sarande karamparan tian tuyun na kamarintinan ilang te lantang di bota ulabi. Igua tabe tamarasan siapon tarimay temeway maktang sakke di pamatanak solaburana padang. Pagi gua tabe kipasayo kalambak pidaw tetong konan kada kipasiban lobara na pidaw panito pa ulelianan. Ang kilangan pasang law eran kendeng pasang tangke belalan law kabe santung pasang rara milongkok diri ti bulan bapak gantian namni. Toro manasana katong konan Thailand tema loto temon di sumbarampak na kamadalinan Thailand te kulak to marasa. Mau backup ke audionya nih? Kumoya tu katong konan kamarintinan Kalau mau backup audio, betul liput kau juga. siade atong pasang mempatumali lakoto balu Ada stok gambar mau apa mau dipakai isi. katong konan kamarintinan na de atong pasang mempatumali lakoto balu Tidak, pempatuan ini rombongan ini. katong konan kamarintinan na bati almarhuma nek sanda Ini ambil aktivitas mempatumali lakoto balu yang ada di dalam tangkerampo. katong konan kamarintinan na siya mama Erik pasang karapa mempatumali lako siya papa Ita katong konan kamarintinan na mama Lili pasang karapa mempatumali lako siya papa Ade katong konan kamarintinan na siya mama Noski pasang karapa mempatumali lako tobalu katong konan kamarintinan na siya nenek Pita buntu labi Punulang rara makamban to may bukutang si piaderan na tutun metua. Katongkonan kamarintinan na siya na Inka. Pasang karapa. Mempatumali lako siya papa Inka. Katongkonan kamarintinan na siya papa Eni. Diomay Palu. Mempatumali lako siya papa Inka. Katongkonan kamarintinan na siya papa Queen. Diomay Palu. Mempatumali lako siya papa Inka. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Saneta, Jomay Meko, mempatumali lako siya Bapak Inka. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Queen, pasang karapa, mempatumali lako siya Bapak Inka. Katongkonan kamarintinan na siya Bapak Darius, pasang karapa, mempatumali lako siya Bapak Inka. Kikuator Roma Kariman katongkonan tamasolana sanguni summa bakatanaba ting kamadadinan tanggamayri. Belan nanumpu bulangki rara makamban di karende rara atau mebukutang si biadera. Tapi ulangi kada kaborok kapirende bulani bisa ramamali tapamarra rian nabas sesiduka diong kangda si kumpangan. Anta tu mete tampo maritim maklalan kalok namario. Apa kibuat tabe dia metoma rabutan langki pampuran pau-pau pa dia metoma kapunan nao. Kumuade mani si salah suka na katongkonan dalo to temo de mani sigenda borong na kamadaninan Thailand te kulla to marasa. Diom tarno si sambong solaraka di pasiumpo de mani sorong asepu sapa di pamaluangan toroma kairi toroma beko lako batang di kaleta. Indah me sorongan wana tang sakke di pamatanak si turuk burana padang. De mani tangun di santangan nampak tampe biring rantian tuyu tang pakaratu dandal lako batang di kaleta. Kikodak taban ni madiong bak teng solato mak maloi naya. Belan na susi madak na rambu solo temo sangka kabotoan kulak budak dika tang dilambi na manimpa tang di karatun na tang palambi tang diangkai tang mupo tang ditungkana. Na kami di padote tongkonan kada dipendek daute pa panito pa ulelianan jometo merraputalla. Kenapa ini sendiri? Salah sabu mani sangarana atas salah gente mani pak gantian ambulan. Dia mani kada tibembinga dia mani bisa rati lenggok pamisa kanto pande. Ana lampu makundo mi pa ina minalon di sumpatan dan waka molan tondon to batang mi. Ana tang lau randa mo beta mami sondot si tondol mabalele kisita mulala noki kesidupa palangan noki. Apa kisang kita ndeko mo kamu pangloluan na bande ba teng kamu pantaran ng atorang gainaya. To manarang ko mima apa si patutana to malute ko mima apa si dundu katonan. Kikuat tabi kamu bang melampas si patutana lampas si dundu katonan. Den nopak nakatongkonan tatang lapin nilalakan kabada dinan tatang lapis sadis naba teng unisung si parak darak dainaya angga temeto merraputalang. Langga mo kita rima mak bulo sang lampa. Reke kita dedangan makmuran tak kiseno. Nagi kuadako kedako kisuna to mambanon tak dibalik ki pak gulingan ta. Lasi duru kami pasak kena puang lana taranaki kaborok ta tumampata.
Amirang po salamat tutong tang tiaso kambuto kunulatan po malolo randa marasa tontong tangkaran parayang na. Ang kimasambayang muralang ngampuang mangandulangan to paman ang talusang buwaban na. Ang nabuluang barra pasakin na lako batang di kalemya ang natongka kinande kaboro na tamatondon to batang ni. Ang tatontong sanda mau pak parayasang kamo-kamo lagkalo la tapatula kutula tarang belulangan. Mi tontong merampo bayu kondo tua, umpo kararang paraya, umpo songkok tuo-tuo, kikua tuo-tuo male mati, pasak kita, sola nasang. Lata pasundon katongkonanta lata pabu pendaunan nakamadan denanta nakikuat tabe tabu kayulang mo suleng kararata siman tako karan kaludende isungan makaraingta tapataru katongkonanta tapasundon kamadan denanta jetu inan bak tulantang tuna pasakarang kita maarapu salama laku kaleta solanasang paraya sandamo bak tamatondon tu batangta angga mairi. Pacuri tuh bikin soal tidak gaji-gajian rana ini tadi benar bikin. Iya, harus lawan si banyak mana stoknya itu. Sudah aku tanya. Iya, ini kita dulu so kita tes. Iyo, tabi kipa kalolo pisidik susi mak gante mo pasirwana di pasir dukatonan. Kumoya tu katongkonan kamarintinan na bati almarhumah nek sanda dongmai sang polobungin salu sopai. Dongmai sang polobungin salu sopai tabi susi mak gante mo pasirwana melo sa melo melona tuntun marapa kita pasikitan ni nasi dukatonan. Urre sumanga. Oh ya sih Pak Bawi dan lah. Baik. Apa ya? Ya. Berapa Pak? Mas Anda gajian berani? Berapa gajian lah? Iya aja. Oke baik. Iya, di Parangpo Malik kita selanasang untuk semua yaitu baik tuaran para buan nah dan juga tu pasuran nak anak tomate ya tu lah misi tamuan yang tu Papa Inka sola Mbak Nagerson Papa Inka sola Mbak Nagerson ya batu Esra sola Ronde ya misi tamuan tu. Apa tuh? Ketua. Ya. Yo, ini tuh sanksi tulisan dong, karapa, jomangko, sola pungika sama si Rondo bukan najong, yo si Rondo najong tuh kapal ikan. Nanti kita jelaskan deh, yo. Halo. Oke baik. Tentang la siswa datang nang makalima tema itu kalau dari Arab tema dampu. Anda nasib torek dia untuk pekan sakit kalau bola. Ini kata dia rokok babang bulan na berpote di bola. Mesiman rokok paranta kanda urena kamadan denan. Lapangga toki pulau toning toki polan bersama. Toki ponenek tidak ada mintu suluk. Tulang pasaka kalina laku membong sang tiaderang laut tanpa sang tiang karang tamate kakende dan malalundu tabi tapatanan rampak tali ngaduan tas simang tapalidan maya-maya
Yamatu sang siturusanna sia Andarias Tando Solang Adinna Dong Maidula sang siturusanna sia Bapak Juan Lo Maitina Rantetayo sang siturusanna sia Esther Attong Domai Manado sang siturusanna sia Bapak Restu Lo Maitaparan Rantetayo sang siturusanna sia Bapak Adit Domai Surako sang siturusanna sia Bapak Gerson Lepangan Kapolang sang siturusanna Yardi Balalembang Lo Maitina Rantetayo sang siturusanna Bapak Lius Lo Maitina Rantetayo sang siturusanna sia Bapak Nober Lo Maitina Rantetayo na sang siturusanna sia Bapak Ayu Jomai Jayapura yang mentotu makalima na topi konenek ndo abe mintu suluk tulak mombong mosang kenderan lo tanpa mosang jangkaran sama tepati lang sangka na kote di bawah. Pasti Buddha deh. Saya kita sambil kabur. Nanti sore lagi balik. Bendana. Bapak Medi. Oh. Kami. Oh tidak bisa kami, tidak bisa kami duduk poyang-poyang. Halo. Halo. Ini kakakku. Oh iya. Oke, mantap. Saya tukang panterong poin ko na masalun kung isang panterong. Udah lu bejong le. Udah lu bej le. Padat pelayat hari ini di Kapulang. Banyak nih pergi. Hah? Kenapa? Habis. Internalnya. Ada. Ada nih. Bisa informatif. Yang itu. Internalnya kenapa pakai? Di Toraja ya kak? Oh betul, ini di Toraja ini.
Pelan-pelan bosku, jangan terlalu cepat. Ya. Jangan terlalu cepat. Hinde kaget dengan mana lundur. Hinde bamba torang. Nati doloi sarong nati kembongi kambuno damba ampulembang nasarira bingsu mapato. Belanna tedau gayang di pamamba lopi bulan tedau sarapang adi pamatindo lembang surah. Untundan sangadatuna lakoba bana lembang uru yang sangkaraina lako pentu 2000 sanda kalua. Belanna makalima kada nenek bisa ditoke tambah nebaka tuntong di siosoi gumugo di situranan. Iya to ada mangkana tanang talang atau di ponene sangka mangkana oso kubulu ala todolo manglentenan panikuan ungkolong rumbo sanda makamban usompo buntangan nangge manaba rekiulunna salu kalua sau engkok bulan na padang lako matal loma tampu torro paria ilang tangana tondok. Iya mi tontong di siosoi kumuku di situranan ni tontong di anna batu silambi diola ma tarotena di pembimbing lambananna diola ma kole kole ada na rambu solo sangka kabotuang kula. Dapat tunan nang suke bulan anak-anak ko bumbungan daw gayang. Napa siang bala tebay sangka dan nenek te maka lima bingsu na kombo pulang tasak daw sarapan. Di pabendan rambu apinna ilang tetangana tondo di patunan nang suke bulan. Sangka belong-belongan na ilang te malipu ditarik. Oleh tong taisan iba bana lembang tong tapelale pentu 2000 sanda kalua. Tonang noni bombong ang galang. Tonna di poni-poni tandilona india lubak badi pamasangka. Di poni rokok padang di dulang lili padang di marandan. Todio padang tuo balok tanah tumbuh kumuku nani umama kambu nalungo panen pe doke-dokea. Siku tanah duka padang ditula ketanlu tololoyo padang samba batu patoko. Diumba padang ditina lili padang dirante tayo padang ditula ketanlu. Pangaliliran na padang tuo balok tanah tumbuh kumuku tondo ko balok to tondo ko midainan batu lamparan karendo di langit. Siku tanah duka padang ditaparan to diong padang na tandiri lambun. Anta kede diong mai taure sambali mayu nola pangkalo puang lamban diong minanganna to paongana bakalima to situndang mali lako bana lembang sikuan lako lelean duran anna kede diong mai padang di Manado di Sulawesi Utara di Ente Bani Hulanna Sulawesi dio padang di soro ako lilik na padang dilo timur. Dari nanna batara guru di naik tondo puntan buku bulan tasak solatunane tangkarawan. Siku tanah tonna kede dio mai tonna lamban dio mai. Umpulang banang tanah tumbo kunuku dio padang di masamba. Ia mo tondo kumabarasan langan ia sirusungkan dia lakna.
Kena kede diong meu lambi bambana wara diong padang diala. Diong padang digente tau rang totang orangnya di arah ketontang peda iling ade tomari korembasa. Situru lamba angga panglolasan kana padang di kapulang inde tondo kedua balok tanah tumbo kepuku lili padang digente talu lembang na bakalima talu buana. Nani bendan india dana sangka nani tunandang rambu apinna inde benanda bisara. Dio padang rimam belah to dio lelean nuran. Lili padang di Papua tondok di Jayapura di gente tondok mutiara hitam. Ia mau tondok na terroi buku surga di gente bumi cendrawasi. Ia tondok kuntambu kebulan tasa kasola tonane tangkarawan. Dia di Tagalog-Raka reke di Pupese setaruno annalangan bilangan naringgi reke karisa mabilangan. Anna sule magasaga sarun dumi turuh lambah belu kami liang karang tangkian suruh solat di tanggal lindo saraka. Diam karan kada turuk to bisara misabung amin tom misipak kada daw tungkon amin. Tom misipak ele daw sungan pak kalan doang. Kung wala to tungki si pagkata na bateng lain deki la si para darak dainaya. Lontong konya loleko na daw gayang. Unni sungi tula sumulena daw sarapa. Tumamma ila lembang surak di pamatindo lopi bulang. Di tiro baru dinin disay nepuk kini-kini. Kumu aku begaran teti aling kusanto manggilala. Kumu arikan teda gaya matonna soe-soena tonna tuona sarapa. Toma narang ma panata bumbu nasipa malu dem dandan kamanarangan ilam panta nakal lolo. Inang atuntara nakasukaran lalu tahun den dian luntara makarang na to tumampata. Langan mi boleh dalam bi petambana puang. Nah dite biong li to pawanan telu sang buah banang. Ka tuangin di pudukuna rontak banang penana male dipotangi tangi membokok lalangan nar. Male urodo rodo tondok tumengka useno seno pangaleo. Apa buana kada situru panda rumah atau baunganan na bendan kada misa tunan na bisara bisa bungan. Ipa bendana midandana sangka ilang tetangana tondok. Tutum mi boleh pasiruan na sangka rambu solo ilang tepali sunda pahaleo. Taisan ni bana lembah tapi lele bentu 2000 sanda kadua. Tarang potong kontong aindo tutur makpote di bawah. Untong kon nyaloleko na daw gaya. Unni sungi kulak sumulena ikam tedau sarapa. Ikuaton take de riomang banuan taton tamen lao di tongkonan tatu tun di rompea utak. Ton milamban diong salu. Ton mitu meteran dana diong pangkalau puan. Diong masa pitu mangi bukang umpar ramatanna isi salu siadeka. Tontaran lambi bamba torang mangindepes sulunan makaroro. Wai mata tampak malimongan taratui. Ikan daw gayang dikang dedau sarapang ngalambi sumpu sukana kadetekan na bunuk na sumalontok pelelin. Apa dibuatang penang talatongan talamak tengta kumua buang mak kada bisa mengelampahkan salah-salah. Pena tapo pena mak bulu-bulu. Sungat tapo sungat mentang kerak haru. Apa pasak kena puang pada rumah atau bawangan labuan kena tanpa gaya. Lagu biksu na bombong bulan tasa. Unang karan kada situru unta dedangan tebisara bisa uman. Balok ia kada bisa pandanan tengko situru di pemanang solanasang di situran turanan. Di patiram yalu kena situru sangka surat badatu. Unola malandana ilang tetangana tontok. Kaisan di mas solanasang tapelele sangka mairi. Tarang potong tonton main tutuk tun mak pote di bolong. Kikuat tabe tatong komodong balaran nampak na pote di bolong. Ilang te baru di pamadatu.
Si mantau di sumpojong rantian tuin nakabadandenan ilang telanta di kota ulapi. Talangan si terolindo toma raputan lang tabangun si pemanta perupa toma kapunan nao. Talangan si bakatan abak tengah kanatang pagayam. Tabangun si parak darak daina ya bingsu na kombong bulan tasa. Ikan tu jombak mosi sariri sepuk di baba. Tuktun mosi kalak pasak di pamaluangan. Lempan di kadiling. Lau sorongan ki sigiran pangan umbayan ki sang pelambaran baulu. Ia menangkaran sonda malikna. Ia menabainan solonan rio-riona. Ki kuatabe tatari mediok taruno si sambung. Si mantaran depala di orang kak di pasita doan. Inde mai kalau si ponno isinna ponno katong konanta. Bolu si tamurana si tamu paina. Tomai samba ko dilolek di kiri galang. Kapuk mak lupa bumbungan tasiok kilum palumpana. Jika sorong sepu ia wadak na lembang. Kadon sappa baseto dolo. Peramba-ramba lu tanda mario. Tongkon tomaindon pote di bolo. Koyole melayo ki si bakatana. Si tamu si taduan sepu. Ponno mata pena si kamali. Mak lia-lia si pasakkeran busolo. Sang panganan tatunda ni mas saya lako. Sang lulunan tole manda ulang rarak nakadaka borok. Sang pelambaran baulu bintin perende bulana tome bisara mamali. Tidak ada apa bisa di drone. Indan itu ngarep. Itu damai, Indan nanti mikulalang. Ya. Aku datang mana? Kamu ya? Kamu ya. Iya, atau teman-teman. Udah buat Masih nala. soalnya kan itu mama ini tuh. Oh ini udah itu, ya tahu semua mai. Iya, langsung ada surya tahu kau. Dirayan ngaku bapak ade oh. Betulan lagi mama rana suruh bapak. Tak mau minat kamu lompat kada kena no. Si ade. Mantap. Kasih bu ya. Mana kan foto baru? Ini ade kan. Ade. Ya mau tu misa. Ya mau tu misa. Yo, misa semata. Karena kau umurku makin bertambah kok. Lapor ini memang temai sih bisa. Ya bisa. Motor apa jual ini sih? Boleh pena. Antar kopi teh mas.
Ada silakan. Mana mama? Ada di bawah jaga cucunya. Inang sengak tetong bakadi salisang kak inang lain kelembang ikan diada. Tetong napanadin dan ni pada turuk natunan nang ito may bisa rabisa benang no. Analangan makalima na te memanang indo angga te memanang tomang mura. Tunanya kada turuk lang te tangan aton doktor nasalagan bisa rabisa bungan na ilang te malipu ditarik. Si kalak paparaya way maatang sakya di pamatana kadigente way na kalim buang aboma. Ditimbahi way na puang di matuan na disumpun apin maklana-lanan na to pawanganan na digente way maatang sakya di pamatana. Di pasituruk tene burana padang di kalak paparaya di sorong balik laku batang di kalim. Angga wanita di tene di angga ambil mantesi. Kemarin nampak anda masak kiara nih, karding dan penang nih, kalau tuh bakal dikadin. Anda masak kiara luar, pada rinting di kalau. Anda tuntut sikap mutasi dan hendek sedikit minat. Sorong itu teh. Dua lah. Andi beli mah kenapa? Oke, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.